Selam dostlar. Halleringiz nechik? Yangi mojaralarga hazırmisiz? Bugün biz sizning bilan Akiyat dunyosini sayohat etishakmiz. Akiyati boqa yasayashakmiz. Ya do'stlar, kayflaringiz nechik? Meniki shap. Barmoqlaringizni harakatlantirib olirga hazırmisiz? Alaysa boshlaylik. Bugün bizga ochiq yashil, oq, kran, quyi yashil ham qora tusli plastilin kerak bo'lacak. Şulay ushlag'ich tayoqshaq, stek, ya'ni plastilinni kesish uchun qo'llaniladigan maxsus joylanma ham to'garak qopqochli flomasterda hazırlab qo'yamiz. Bugün biz yangi turli qurol qo'llanib qararmiz. Aydagiz do'stlar, akiyati boqani yasavga kirishik. Boshda eng muhim ishni suluv boqabizning gavdasini yasaymiz. O'rtacha zo'rliqdagi to'garakni yasarga yetarli etib ochiq yashil tusli plastilin bo'lib ol. Onlarni avvalab ikki bo'yshiq yasa. Her bir bo'yshiqning boshi to'garaklangan bo'lirga tiyish. Buni ishlaw bek yengil. Bo'yshiqning boshini barmoqlaring bilan ikki yoqdan qisib qo'y. Bo'ldi. Onları ikki shorshiq bo'lib oldi, ularni shitga olib qo'yibdir. Biz ularni olg'a taba qo'llanashaqmiz hali. Do'stlar, siz boqalarning qo'yda yashaganlarini bilasizmi? Ular Antarktidadan qola har bir suluqda yashaylar. Boqalar salqinni yaratmaylar. Ular ondan to'ngib yuqlab ketalar ekan. Podsho qizi boqa akiyatida ona bek yiroq podsholikdan izlab topganlar edi. Bizning qonog'imiz qo'yda yashar ekan. Diris qog'oz betida qolgan plastilindan oning gavdasini yasaymiz. Do'stlar, siz boqalarning nindi tovush chiqarganlarini bilaydingizmi? Qozondan yiroq tugul o'rnashgan Raif monastiri yonidagi boqalar shirkovda ibodat qiluvchilarga qomashov etmas uchun bir tovushda chiqarmaylar ekan. Senda do'stim, atiyaning bilan Raif ko'lina borib qayt. Ul bek motor o'rin. Bu detaldan yurak formasi yasaymiz, ham uchun tugaraklab qo'yamiz. Onlarni qog'oz betiga yopishtiramiz. Hozir uning tapilarini yasaylik. Oldan hazırlab qo'ygan shorshiqlarning birisini ol, bir boshini ishkarak, ikkinchisi kengroq bo'lgan uzuncha detal yasa. Keng yog'in to'garaklantirir uchun barmoqlaring bilan mana shushlay tirib qis. Nishka boshini biroz bo'g'ib qo'y, anaran gavdaga yopishtir. Keng yog'i ostga qarab tura, ol boqaga bek tez yugurga yordam etadi. Ikkinchi shorshiqdan da naq shulay tapi yasaymiz. Tapilar gavdaga berkitilgan o'rinda bugilgan, ularning ishlari to'g'ri bo'lirga tiyish. Bizning boqamiz sikrib, qog'oz betidan qo'shirga hazırlangan kabi. Aymi do'stlarim? Tapilari ishkak oyoqqa o'xshasin uchun ularni mana shushlay qabarin qaytib yasaymiz. Mana ishlavi bek yengil. Hozir endi olg'a tapilar. Ularni yasash uchun bizga oldan hazırlab qo'ygan bo'yshiqlar kerak. Shularning birisini olib, qo'llaringda avvala tapilar bek sig'ilmali, nishka, uchlarında to'garak ishkak oyoqlar. Onun yassı başın tepini qog'oz betine yopishtirgandan so'ngra qabarin qaytarga kerak. Barmog'ing bilan bosib, plastilinni mana shushlay suzib chiqamiz. Shulay ishkak oyoqlari shin kibik kelib chiqa. Tapilarni turli yoqqa bo'g'ib yasa. Ular birozgina to'lqinni xatirlatirga tiyish. Shulay shap kelib chiqar. Davom etamiz do'stlarim. Mana hozir ikkinchi oyoqni yopishtirib qo'yamiz. Bitiramiz, yumshoq bo'lsin. Avvaliymiz. Mana bo'ldi-da. Bizning oyoqlarimiz hazır. Bo'ldirdiz do'stlarim. Ochiq yashil plastilindan qolin bo'yshiq yasaymiz. Bu boqanning oz qiyrini. Onu gövde üstüne yapıştırıp qo'yarmiz. Qonog'imiz bek kengaytirib yilmayir. Yali yapıştırıp qarayıq. Mana shulay. Siz ulgurib borasizmi do'stlarim? Qolgan plastilin kesagin avvalab, tag'in bir bo'yshiq yasaymiz. Lekin bunisi birinchisidan yuqaroq bo'lirga tiyish. Onu mana shunda yopishtirib qo'y. Mana shulay. Qiriylarini tegizlaymiz. Boqamizning irinlari hazır. Bo'ldi, shap. Hozir oq plastilinni olamiz. Do'stim,
аңлагансыңдыр инде. Хәзер без яшел сулукайыбызның күзләрен ясый башлыйбыз. Бармакларың белән кырыйлары калынрак булган яссы түгәрәк яса да башына ябыштырып куй. Нәкъ шулай ук итеп икенче күзендә ясарбыз. Минем арттан кабатлагыз. Кырыйлары тигез килеп чыксын өчен минем кебек үк түгәрәкне бармакларың белән кыс һәм әйләндерә рәтлә. Афәрин, дусларым, сез булдырасыз. Патша кызының йөзендә тагын нәрсә җитми икән? Әйтегез әле, дусларым. Нәрсә җитми? Дөрес, дустым, куе яшел төсле кашлар. Әйдәгез әле тизрәк аларны ясап куйыйк әле. Куе яшел төсле пластилинны икегә бүләбез дә шарчыклар ясыйбыз. Без хәзер шарчыкларны бик тиз ясарга өйрәндек, шулай бит. Ә хәзер әфсен буйчыклар бакабызның кашларына әйләнсен. Менә булды да. Хәзер инде күз караларын ясыйбыз. Моның өчен кара пластилин алабыз. Ләкин башта күз каралары өчен урын әзерләргә кирәк. Агач таякчык белән ак түгәрәкләрдә тишекләр ясарга онытмагыз, дусларым. Аннары шул тишекләргә кара шарчыкларны ябыштырабыз. Менә берсе һәм икенчесе. Афәрин, дуслар. Хәзер таякчык белән борын тишекләрен ясыйбыз. Сынга тишекләр ясаганда бик сак булыгыз. Кәгазь битеннән күчмәсен, бозылмасын өчен аны кулыгыз белән тотып торыгыз. Бакабыз өчен тагын нәрсәләр ясарга кирәк икән? Дуслар, әйдәгез аңа түбәтә ясыйбыз. Бу юлы безгә крем пластилин кирәк булыр. Аны әйбәтләп әвәләп туры почмак ясагыз. Ул кабарынкы, кырыйлары тигез булырга тиеш. Аннары аны кунагыбызның башына кигезәбез. Менә шулай. Ура! Хәзер безгә яңа коралыбыз, фломастер капкачы кирәк булачак. Юк, без аның белән буямыйбыз. Баканың иченә түгәрәкләр ясыйбыз. Менә шулай, миңашый. Хәзер стек белән ишкәк аякларны һәм кашларны бизибез. Менә әзер. Ниһаять, без әкияти бака ясадык. Шаян пластилин тапшыруын карарга онытмагыз, дусларым. Хәзергә мин сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш!